Tariki 28 Mata duhimbaza abatagatifu Prudensi umwepiskopi, Pamfili umwepiskopi, Didimi uwahowe Imana, Petero Chanel umusaserdoti n'uwahowe Imana, Ludovico Maria Grigno w'i Montfort umusaserdoti, Vitali, Menandiri uwahowe Imana, Poliyoni uwahowe Imana na Poroba. Turahimbaza mutagatifu Petero Chanel wabayeho mu mwaka w'1803 kugeza mu 1841. Petero Chanel yavukiye muri diocese ya Bere mu Bufaransa. Abavyeyi be barabahinzi. Hari umusaserdoti witegereje imico myiza y'uwo mwana n'ubwenge afite, amwohereza kwiga mu seminari. Arangije amashuri yahawe ubusaserdoti. Mu myaka 10 ya mbere akora imirimo ya paruwasi, ndetse igihe kirekire akimara ari padiri mukuru. Nyuma yabaye umwarimu mu seminari, ndetse aza no kuba umuyobozi wayo. Mu 1836 yinjiye mu muryango w'abasaserdoti ba Mariya, bamwohereza kwamamaza inkuru nziza muri Oceania. Ahageze, umwami amwakiriza yombi, ndetse yemera kubatizwa kimwe n'abandi baturage benshi. Nyuma ariko abarwanya ukwemera bakaza umurego, maze bamuteranya n'umwami, nuko batangira ubwo kugirira nabi uwitwa umukristo wese. Petero Chanel yanze kwihisha no guhunga, bamusanga iwe mu nzu, bamutsindaho. Ayo maraso ye yamenetse yarumbutsemo imbuto y'agakiza, igihugu cyose kigarukira ubukristo, ndetse n'abarwanyaga ivanjiri bemera guhabwa batisimu baba bakristo. Turahimbaza kandi mutagatifu Ludovico Maria Grigno w'i Montfort. Yabayeho mu mwaka w'1673 kugeza mu 1716. Ludovico yavukiye ahitwa Montfort mu Bufaransa. Amaze guhabwa ubusaserdoti mu 1700, yagiye kwamamaza inkuru nziza mu burasirazuba bw'Ubufaransa. Ahageze aratotezwa bikomeye, ariko byose abasha kubyihanganira. Bimwe mu bitabo byiza yanditse yavuzemo cyane cyane umubyeyi Bikira Mariya. Ludovico kandi yashinze imiryango 2 y'abihaye Imana, abapadiri ba Montfortin n'uw'ababikira Fille de la Sagesse. Ludovico yapfuye afite imyaka 43, agwa ahitwa Saint-Laurent-sur-Sèvre, ahambwa bugufi ibigo byombi by'abihaye Imana yari yarakoreye ubutaruhuka. Abandi batagatifu bizihizwa uyu munsi: i Raveni mu Butaliyani turahimbaza mutagatifu Vitali uwahowe Imana. Yari umugabo wa mutagatifu Valeria na se w'abatagatifu Gervase na Protaze. Bamujijije ko ahambye mutagatifu Urusisini. I Tarazona muri Hispania turahimbaza mutagatifu Prudensi umwepiskopi. I Korufini ubu hitwa San Perino turahimbaza mutagatifu Pamfili umwepiskopi. Muri Bitiniya turahimbaza mutagatifu Menandiri na bagenzi be bahowe Imana. Muri Panoni turahimbaza mutagatifu Poliyoni uwahowe Imana ku ngoma ya Diocletian. Irani mu Bufaransa turahimbaza mutagatifu Poroba umubikira n'uwahowe Imana yapfiriye i Tansoni. I Alexandria mu Misiri turahimbaza mutagatifu Didimi
uwahowe Imana ku ngoma ya Diocletian. Mwabiteguriwe kandi mubigezwaho na Andre Holyland TV Rwanda. Mugira amahoro.